Good afternoon to everybody. This is the power of healing with Utabi Ungowe Ketelo. Inkubela abayihlabe ngamanxeba ebekhule ngezinyawo. Undaba ezitha. Kule video le angizokuba mude ngezinye izinto. Ngifuna ukungena endabeni emnandi ibuye ibe buhlungu. Le video angiyenzelanga this time angiyenzelanga spiritually gifted people, angiyenzelanga abantwana bethonga, angiyenzelanga sangoma umprofeti, angiyenzelanga the chosen ones, angiyenzelanga the self initiates. Ngiyenzele wonke umuntu, every human being, wonke umuntu. Engicabanga ukuthi izonisiza especially when you do introspection. When you do self-introspection, when you do engathi wonke umuntu angabuyela emuva akayicabange le season engizokhuluma ngayo. Kune season, as you can see ku topic, kune season or ku caption, nithi caption yeah. Kune season efikayo for everybody. Why ngithi season? Ngoba iyakwazi nokudlula futhi, bayakwazi ukuyithatha futhi abantu abadala. Kune season where abantu abadala bakupha ugazi. Bese uthola ukuthi within the very same season abantu abadala basakupha ugazi, sorry. Bese umveli inqangi noma umdali ehlisa inkazimulo. Nayazi leyo season. Uthi abantu abadala bathi basake bakunikeze lelo gazi, kunegazi kunogazi kunomehluko. Ora umveli inqanda ukuthi inkazimulo yakhe ayihlalise inkazimulo yakhe ngaleso sikhathi kuwe. I-season of light. Wonke umuntu guys uyadlula ku season of light. How you handle it inkinga yakho. So kufika lesikhathi ke sale season ye light ne. Bese abantu bakhona baba nenkinga yokukhohlwa ukuthi le season ye light kukhona izinto ezozidonsa. Kukhona inkinga ezoyidonsa. Or le season of light ayihambi yodwa. Bathi abantu abadala basakunikeza i-aura. Umdali akunikeze i-anointing. Bese kudonseke eminye imimoya. Bese kuphakama imimoya. Kuphakama imoya wokuphakama, kuphakama umoya we-greed, kuphakama imoya ungakwazi ukuphatha abantu kahle. Okay, athi ngiyibeke kanje. Ithi isekhona le season ye light kuwe, right? Bese kube i-test ukuthi uphatha kanjani abantu. Utreata kanjani wabanye abantu. Ubehave kanjani towards abantu. Ukhuluma uthini. U-acta kanjani. Idonsa leyo mimoya. Do you understand? Idonsa umoya yokungabi nelimi elakhayo. Idonsa umoya yokungabi ye-arrogance yokuzazisa. Idonse umoya wokukhukhumala. Iba isizini lento guys. Lento ye light iba isizini. Depende kuwe ukuthi uyihandlela kanjani. Ugogo ukhuluma ngani? Kufike kunabantu guys. Abantu abadala bamupha ugazi, right? Do you see ukuthi ngaphansi ku caption yami ngibhalwe favorites or favoritism. Ngizoyichaza leyo ndawo ekugcineni.
kube nalesimo sokuthi abantu abadala bakupha ugazi bese uNkulunkulu akuphe i-anointing. Uthandwe abantu, guys, uthandwe abantu. Ugazi likudonsela abantu, uthandwe abantu, yazi izinto zikhanye. Ugazi labantu abadala likudonsela ukukhanya kokuthandwa abantu, abantu bakwamukele ngesihle, yazi kube mnandi ku-atmosphere yakho. Bese anointing kaJehova yehlisa lento yenhlanhla ukuthi mangabe you are in business or ithalente lakho nako kuphakame. Do you get me? Kuyenzeka isikhathi zambe zombili. Kuphakame konke, kuphakame ibhizinisi, kuphakame umculo wakho, kuphakame your profession. Abantu baze bathi hayi cha, kanti yena wenziwe phi season, guys? Yazi why? Ngoba makusaphakama lezi zinto lezi nemimoya iyaphakama. Le mimoya engiyibalile iyaphakama. Makusaphakama lobuhle nalelizwe singakhulumi ngalo ngoba umuntu uhamba kabili. Uhamba namazwi amabili, uhamba naleli lokukhanya naleli lobumnyama. Ziyahambisana lezi zinto. They have nothing in common but isivamise ukuhamba kanje esiporweni esi1 ngoba impilo yomuntu iyi-test yona self. Okay, uthi usathandwa abantu, guys, uqale man umoshe ngalento. Usho akekho ozongitshela ya mina this, mina that. Kuphakame lokho. Mina bakithi bayangithanda. Mina izinto zazenzakalela. Mina nginoNkulunkulu wami ongisebenzelayo. Mina nginomdalo ohamba ongisebenzelayo. Mina ngokhethiweyo. Emabhizinisini sokwazi ukubuka abantu ama-levels wabantu, ubuka ukuthi lo ngingacula naye, lo angizukwazi ukucula naye, sahleli angithi sahleli inkazimulo nogazi osahleli. Lona ufanele ukuba in my midst, lo akafanelanga. Kanti le season uyathestwa ngale season. Yabona? Kukhona abantu abalahlekelwe izinto, guys, not because kukhona umuntu into amenze yona, no. Bekungenabuthakathi, you destroyed your own self. Mangikhuluma ngama-weapons against yourself. Umfundisi ibandla ligcwale lithi mfi. Makunesizini yogazi nenkazimulo ibandla ligcwale abantu lithi mfi. Ngisho nongafuni athi mangiye esontweni nje kube mnandi nje enkonzweni yakho. Saseyileyo season. Bese kuba nama-templates adevelophayo, kube ne-greed edevelophayo, kube naloku uzibona uspecial ukudlula abanye abantu edevelophayo. Kunabantu, guys, who are in season on TikTok. Bathola ama-followers. Then they start seeing themselves ukuthi ba-special ukudlula abanye abantu. You follow me, I follow you back. Ayikho into especially ngami ongenayo wena. Kunabantu who are in that season where umuntu athi anye ngize ngibafollow. Abantu fanele bafollowe yena ku-TikTok, but angikho ku-TikTok angithi. Into engifuna ukusho nje ukuthi you not special ukudlula abanye abantu. Usaphiwe leyo season. Umuntu abenze, guys. Umuntu because le mimoya nayo iyasebenza kuye. Umuntu abenze, guys, ukuthi azagcina yenza izinto ezirong. Abanye abantu balahlekelwe basazokhala ukuthi baphumeze, balahlekelwe izinto kanti idlozi lakhe belisamthandile. Umdali wakhe bekasamthandile. Hayi wadele wayibona i-high profile. Wayibona i-high profile bantu. Umuntu ngaleyo season azayofuna ama-bodyguard. Kanti season umuntu ngaleso sikhathi ayofuna ama-bodyguard, sekukhona abantu abafuna ukumbulala, sekukhona izitha edlule ezabanye abantu, kanti it's a season. You understand? Wonke umuntu uyadlula kulelo season. Abantu kini basuke bafuna ukubonisa ukuthi iproblem ingawe. Yo, nama-functions awenziwayo, guys, ama-functions awenzayo lowo muntu loyo, noma ngabe wenza ama-event, kunabantu ekungafanelanga bazodla,
who are not worthy to sit in the table. Saseyisizwe nangithi basalibekile light kanje. There are people who are not worthy of your of your presence. There are people who are not worthy to sit with you in the table. Kukhona nabantwana esimase sibeke emndenini sibuyise emndenini lento uthola ukuthi abakini basakubhekile basakupha igazi basakuphe umdala usakuphi i-anointing sekuyaziwa ukuthi hey phela fanele kuze kufike bani ukuthi kuqala ukudliwa azasho athi ngibathengele mina ama-case engibathengela wona season ama-case engibathengela wona yabona uma sekungene mina i-event ayikabi yiyo kungakafiki mina umgida ubi uyiwo kungakafiki mina umgida akusiyiwo kungakafiki mina umgida akusiyiwo makungekho mina season ugazi abasakunike lona iceremony akusiyiyo mayingakafiki mina idecor mayingayenziwanga yimi akusiyiyo umuntu makangathunyelwanga ngayimi akusiyiyo ijoin mayingathungwanga izandla zami akusiyiyo isizini leyo guys basakufake leyo gazi nenkazimulo upiqo ngomlomo wakho ukhukhumale leyanto leya event bekungasiyona beyingayenzeki kahle lo msebenzi awenzekanga kahle bekungekho mina banalawo ma-tendencies ke bese abakini guys bese abakini noNkulunkulu bese ayayithatha into yakhe angithi yakhe makayithatha leyo nto yakhe guys because sometimes uthola ukuthi guys sebabuka abantu on social media ubuke ubona inkazimulo yakhe ubona iora yakhe bese uzwa ilimi lakhe bese konke kuyashabalala yazi guys kunabantwana kunabantu abana this special case thinginichazela angabi muhle la angabi appealing to your eyes angabi ilento ofuna ukuyibona mawubheka umuntu to your eyes kodwa le man yakhizizwe angaphiwa loku guys angaphiwa ukuhlala kahle emehlweni wabantu angaphiwa you understand kanti anointing ikhona angaphiwa ugazi kanti lokuthandwa abantu le attraction kanti lento ngoba abakubo noma uNkulunkulu usukathi aningambheki la kodwa anibeke anisebenziseni le aningasebenzisile kodwa nisebenzise le azakhe izizwe ngento ephuma la ngento ephuma la hayi leni neniyibonayo yileyo mystery kaJehova or yileyo mystery ye-universe masithi unlocking the mysteries of the universe masikhuluma ngokuphiwa masikhuluma ngenkazimulo nogazi yileyo esikhuluma ngayo it matters not to me ukuthi ama-filters wamafoni wena angibonisa kanjani what matters to me ukuthi niyayizwa into engiyishoyo it matters not to me ukuthi yini into eniyibonayo kimi engingafuni ukuyicorrecta kodwa ekubalulekile kimi ukuthi niyayizwa into engiyishoyo iyaniphilisa yini so umuntu uthi-ke abakubo sebayithathile ugazi uJehova wayithatha inkazimulo yakhe or umdala or umvela inqangi wayithatha inkazimulo yakhe bese yazi kusalani ubuzali obuthi kodwa bekayi-favorite mhlawumbe usengalungiseka ngoba ubuzali buyasala so that is why u-favorite ungena kuma-crumbs lawa asesele kuwe yonke lento bebeyibeke kuwe that light bebeyibeke kula isekho sekusela ama-crumbs ngoba umzali nomzali unale hope yokuthi mhlawumbe umntanami usengashintsha ama-crumbs lawo sosele nawo ayisekho into yabona lento bowuyibona kuwe dala yahamba into bowuyibona kuwe kudala yahamba kusela ama-crumbs womzali othi mhlawumbe usengashintsha yiwo ama-crumbs asele mhlambe usengashintsha if you do not find a video if kuma-videos wami uthola i-video half no ukuthi on YouTube ikhona iphelele
mhlambe usengasini so selina ama-crumbs kade waphuma esiporweni kade into eseyisele ama-railway tracks emzimbeni ukuthi wawunawo uselinga ama-crumbs but into kade yahamba. So sometimes when umuntu simbheka simbuka bese sibona indlela impatho ayiphethe ngayo nendlela ahamba ngayo nezinto azenzayo, guys, we know ukuthi izothathwa, iyathatha into oyimbathisiwe mawungayiboni, mawungayazi, mawungayihloniphi. Into oyimbathisiwe mawungayihloniphi iyathathwa. Leyo fanele siyibeke icaca uthakathanga kunamthakatho omkhulu ozewa wena self go back to i-path obuyihamba bese uyayibheka. Yenza i-checklist ye-path obuyihamba. Awuloyanga kusumona wabantu kodwa you destroyed your own self-destruction. Uplante ama-nuclear bomb empilweni yakho. Bawuyiphiwe lento but into esele kuwe and ave banenkinga abantu abaselinga ama-crumbs we-ora nenkazimulo bebeyinikwe yona. Ave banenkinga labo bantu banyanya wonke umuntu. Wonke umuntu uyofuna ukuba destroy uyabathakatha. Banenkinga kabantu abazilahlela into isizini yabo. Ngoba ublame wonke umuntu manje. Angasabheka imihambo yakhe. Yonke into iyathathwa bafowethu. Yonke into ine-season. I spoke about ama-seasons. Ngathi mina kunesikhathi where you have to let go of seasons. Kunama-seasons that we have to let go. Kunama-seasons ekufanele siwahloniphe. Akekho umuntu ongazange akayithola i-chance, i-glimpse. Omunye umuntu, guys, uthola temporary job. Ne? Ukuthi akayosebenza. Temporary job. Within the first month yesalary yakhe, hayi shem, uzoziwa ngawe ekhaya. Amaqanda asafanele angadliwe the way bewedliwa ngakhona sekusebenza yena. Season. Bese iyathathwa abanye ama-seasons abafani khona short khona long. And the longer the season, the higher you're going to be destroyed. Yabona, the longer the season, ukuwa kwakhona kufana kanjalo ke ne-length yayo leyo season. Angiphoqi kodwa nyaka ungowekhethelo lo. Omncane nje futhi ngimncane kwabakini. Ngimncane kwezinye izinto, guys. Inhlonipho nje sihambisa phambili kuyo yonke into, ngiyabonga.